Kei aku nui, kei aku rahi, huri noi te tai rāwhiti, nau mai ki tēnei pānui ata, kia manawa nui. Ko Mātai Smith aho. Welcome back to Kia Manawa Nui, your daily video newsletter with the latest COVID-19 updates from our rōpū a iwi across te tai rāwhiti. If you're a business owner, stay with us because there's bound to be some information here of interest to you. Kia ora i ngā iwi o te tai rāwhiti, ko rāhia tumutumu aho. Ka te tira ki tātou ki ngā whika o te wā. As of Wednesday, April the 8th, there are 50 cases confirmed, taking the total number to 1,210. The total number of people who have recovered is now 282, ko tahi tonu te tangata kua mate. The Tai Rāwhiti Iwi COVID-19 response team have met with the leads of 14 out of 16 hapu and community COVID-19 hubs that have been set up across Te Tai Rāwhiti. Mai I rangi waho me muriwai ki te tonga, matawai ki te uru, wharekahika me pōtaka ki te raki. Nā ngā hapu me ngā hapori ngā pukapu nei I whakatū. Tuatahi ake hei aukati I te haere mai a rāwaho me ngā turuhi. But more recently, the attention has shifted to residents who are ignoring lockdown rules, making several trips to the shops in one day, visiting households or travelling around with multiple people in one waka. Kino hoki o era mahi ne rā rāhia. I huitahi ngā māngai a iwi ki ngā kaiwhakahaere o ngā pukapu te kaumawha. So our iwi leaders have met via Zoom with 14 of the hub leaders to discuss further tikanga measures that need to be put into place to ensure that repatriating Tai Rāwhiti residents are safe to return home and they have the necessary support for their 7 to 14 day self-isolation. Nō te wiki nei te kaumawha ngā tāngata I whakahokia mai ki te Tai Rāwhiti, raro I ngā tohu a te manatu haura, he tāngata kua hoki mai tā wāhi. Concern was expressed about the lack of notice provided to Gisborne Police, Health and Civil Defence officials, the lack of time given to repatriates to organise supplies for a 7 to 14 day self-isolation and the inadequacy of the government's COVID-19 repatriation policy overall. The Tai Rāwhiti Iwi chairs will work with the hapu community hubs to represent concerns about the repatriation policy and also advise changes to the policy that will give us and our communities greater certainty about the containment of COVID-19 here in Te Tai Rāwhiti. Ko tā rātou e whai nei, the improvements being sought are mandatory COVID-19 testing for every New Zealander returning home from overseas upon arrival into the country. Regions people are repatriating to must be provided with a minimum of 24 to 48 hours notice, as well as support to assist people organise and purchase essential kai, medical items and a required 14 days self-isolation. Me noho tapu hoki ngā whānau ka tūwhira I o rātou tomokanga ki ēnei tangata. We don't want them wandering around the community. E noho ki te kāinga. Me noho ka tika. The iwi chairs and hapu community hub leads have agreed to meet twice a week to exchange information, share concerns and also work together to identify solutions that can be actioned at the hub level or elevated to ministers and senior officials. At the end of this week, the Iwi Care Pack distribution line will be activated to assemble and distribute 500 non-perishable kai packs for Kuru Pounamu across Tai Rāwhiti. The packs will go to Pōtaka Wharekahika, Te Araroa Matakawa, Tiki, Rangitukia, Ruatoria e rua ngā pukapu ki Ruatoria, Waipiro te Puia, Te Ākau o Tokomaru e rua no ngā pukapu, Uawa Kaiti Whangara, Elgin Matawai te Karaka, Patitahi Manutuke, Muriwai me rangi waho. Te ahua nei te rohe whānui o te Tai Rāwhiti. Kia hure ake tātou I nāne ki a tātou pakihi. How many of our businesses and enterprises will come out of this pandemic? Let's look at some of the immediate support, starting with the COVID-19 wage subsidy. Employers may qualify to receive the wage subsidy for their kaimahi. Now, this might cover at least 80% of their wages at the rate of $585 for 20 hours or more, or $350 if it's less than 20 hours. The payment is usually a lump sum payment and paid within the week. Tirohia te whārangi ipurangi a te hiranga tangata. The government is introducing legislation to change the Companies Act to help companies fight insolvency due to COVID-19, such as placing existing debts into hibernation until they start trading normally again. You can find the rest at companiesoffice.govt.nz. Urgent legislation has also been passed which will have ramifications for cash flow, tax and ACC for Māori businesses. There's quite a bit to unpack here, so head to business.govt.nz and the IRE website for more information.
Ka pai rā here. Now, Minister Calvin Davis has given the green light to New Zealand Māori Tourism and the Federation of Māori Authorities to provide support and guidance to struggling Māori businesses, huri noa i te motu. An extra $1 million of funding will enable a needs assessment for Māori businesses, and funding of $470,000 has been reprioritised to Te Arawhiti to engage and work with iwi on their COVID-19 pandemic response plans. Tirohia te whārangi ipurangi nei a te puni kōkiri. For our kaipāmu, there's support for those struggling with farm debt. $200,000 has been allocated for Farm Businesses Advice Support Fund and will be managed by rural support trusts. Farmers can qualify for up to $6,000 for financial or business advice. Head to rural-support.org.nz for more information. Now, there's also measures in place mō ngā kamupene piki wharanei, allowing those that earn between $250,000 and $80 million to apply to their banks for loans up to $500,000 for up to 3 years. Māori importers and exporters should visit www.nzte.govt.nz for the relevant agencies you can get in touch with. So we hope there's some useful information here for local businesses. Hio anō I te mutunga iho, ko te aronga nui a ngā rōpu āiwi, ko ngā pakeke kai tua I te ono te kaumari matau, te pani me te rawa kore, ngā kaimahi kai te aroa kapa o te pakanga ki tēnei ngā rara te mate krauna, tai atu ki o tātou marae. Akati, ia tātou e whakatata atu ana ki te wā o te aranga, ko te karere nui a ngā rōpu āiwi o te tairawhiti nei, e hika mā, tēnā, e noho ki te kāinga. Kaua e haere ki te kaputi, ki te kā te wā haere I te takiwā rānei. Once again, thank you to all of our iwi organisations for their timely information. Nā reira e te iwi. Kia haumaru te noho, Kia mataara, kia manawa nui.